Kidam tang Paikuni ni Pai Porni, AJYCP Bokajan Regional Committee atum Chipatir Piponsi, Mithasa Hemalong Ninkan Krehini Kechok, Dead Pialun Sipo, Kalitang Dr. Bhupen Hazarika Kiti, Arni, Kachikimo Asai Keden. Arni Kangsam Por Pai Por, Milur Chikaidunsi, Kalitang Dr. Bhupen Hazarika Phan, Kachikimo Asai, Pangcheng Ponlo. Bangso Milur Kikai Ponalong, Kachitong Dun Aluhiatum, Lam Kithan Ponke, Asamalong Nongnam Kachitangklong, Kalitang Dr. Bhupen Hazarika ta, Inu Det Pialong Nongnam Chitangplup, Assamese alun, Hindi alun lapen, Bengali alun heihui, Artho Rodut alun barim heihui, Kiluna Bang Pulo. Alangli inut lunsi pochot lapukalisi, alangli inut tumotok bang, kitab kitok, Assamese jutang jubaralong kang thur ponabang, lapen Ratchari asong along sitami, kiklem na bang pulo. Kalitang Dr. Bhupen Hazarika kidamtang parukresir kebra inko da troga ningkan amahang ng taxi kidamtang surinira kresia ningkan arong chivoidet pen piningan ningkan krehini chok tanglo. Kachikimo mayalong AJYCP Central Executive Klembang Jitu Pukon pen kijapon mayalong aluhiaman pen chitong dun Ratsai Klembang Thaneswar Nyok Senior Citizen Robin Kumar Hati Burua AJYCP Bidisar Horen Ingtib Lepen Pinangan Kithik Dingatum Chitong Dunsi RDP Dun ভারতরত্ন যদি দিব পাৰিলে হেতেন তেতিয়া হলে অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী তথা ভাৰতবাসী ভূপেন্দ্ৰ প্ৰেমী সকলে আমি মনত আনন্দৰ সুখ পালো হেতেন হেতুৱে আমাৰ এটা আক্ষেপ থাকি গল সেইবাবে আমি কব বিচাৰিছো যে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰক যে অনাগত দিনত অসমৰ যি সকল পুৰুধাম ব্যক্তি আছে জীৱিত অৱস্থাত যি সকল ভাৰতৰত্ন পোৱাৰ বাবে যোগ্য তেওঁলোকক অনাগত দিনত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে জীৱিত অৱস্থাতে দিবৰ বাবে আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছো Bokajan Penananterang Karbianglong Live